Semidensi nili aron pe kesekan India aron mak Indian Constitution apa ninga ko pen ko na pen nili kam na pakle ko akuan nili hapet pen lemon ko kado duhai namaskar. Hari Abhijit Pro dari August Council untuk kawakan karena American Semidensi nili aron kesekan India aron mate Indian Constitution apa ninga ko pen proyek ko na pen nili kam na pakle ko akuan nili hapet pen lemon ko kado. Now, may I invite Billy Mon Fadlari to take his oath. Oh, nonton ini. Kita masih gila.